You are promoting my music. Ni hoyagira all my fans seriously. Ndimuhoyagira seriously. Na ngikuru kinyori na ibataro ririku. Ugire tuhoe nawe na wifano wako atumira message. Hari 0725 322 726. Nonya baada kuhola adimu gaiwa kana wera sikiza yako. Dai kwa tula sikiza kama ja tifani no kuinugia. Daga jabe kuidira rwiko rumwe. Da kuidira rwiko rumwe. Tusoka ni tukukiaria. Gaya rogo washo. Happy birthday. Thank you so much. Radio Mudoragira Denemashia kwa akorode wiruragira Ngai witu akurani reke tutule kwa Ngai goko tutikerira ririkana oha tuli goko gwetagwo studio cia Diamond Achievers nikuo tu hostetwo nikuo tukoretwo tugishutira thenema citu
na we ukoretwo ukirorera wini wakwa ndikaba kugama ati nĩngwenda Diamond Achievers mamukire ngatho ciakwa muno ni tondu wa guikara makini promotaga makioyaga thenema ciakwa ona toguo wiki kuni record actually ni ngoretwo ngirekordwo ni Diamond Achievers maita maria maiki nyimbo ciakwa nyingi taru Daina na ingĩ nyingi. God bless Diamond Achievers. Na toguo wiki ungienda nawe muini guka kurekordwo guku studio ici ukuka no rekordwo rwimbo rumwe hamwe na video gwa kahinda gaka thenema ĩno ĩroywo nĩ ciringi 5,500 video ya white screen. Actually ukwerwo haha ndi ukurekorderwo uguo rwimbo oguo na rwimbo ruru recordetwo kila kitu ukaheo no ni gusponswo undu ucio usponsetwo only 5,500 ukainukia mucii kirathimo ndugukira gutura uhingiririe kiheo giaku na no ukorwo uranjirorera na ni uri mundu uwi handu muini tiga kumuima chance ino mwitire kirathimo giki arathimwo no angihure ndimu nindi thutha wa thikũ ithatũ ri no kimwire kirathimo kiu ni kiragithirire tondu ni kaundu tu ndirakihoete kanya nigetha ona nikioneke ndiragikenia fans akwa. So God bless you, God bless you. Ninapenda kunifuata thini wa mitambo yako ya YouTube na mitambo yako ya Facebook, Jeruthiga Official. God bless you. Bye bye.